Idedani pare pamiarsa lan pangrena sinareng sami sane mangkin jagi lan turang ri sejeroning carita dina kalaning ide Bang Manik Angkeran sampun kebaos dhuwur utawi menek runoninya. Sampune raris Bang Manik Angkeran niki kebaos trono Pitudewa Ratu Agung. Ri sejeroning solah danine puniki nenten nganten sane kebaos daging-daging agama, sastra-sastra agamane pemekasne punika. Sapunika duaning ri sampune truna tenan danine wantah memaling merampok dalar punika sedina-dina wantah memnya. Sedina-dina saya wakidani Bang Manik Angkeran wantah pelalian ngeruruh sane kebaos kesenengane punika. Mak lecah Bang Manik Angkeran serai-raina wantah meklecan semalika ri sejeroning dane meklecan minat maka sami sampun ketucur ri sejeroning paridesane maka saminya nyantong
sani seraina wantah memunya mepecah unikut teh makawinan gumentos sayang kelas sayang lisik ri sejeroning kewentenan guna kayang ajing idenya Manya
kalintang sayang minak adi-adi done maputra punika teh makawinan ne mangkin nyerepin minak adi kawentenan okan done sane ngambul gumentos ne mangkin rawuh raris ring jagat bali duwi puni